Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. At to'y tipungan kan ulis mo, tuyang. Na, apay ngay, sa dinong ay ti pagturuga kang. Agpili ka. Dito'y kasilaid, wenno ijay kasalas amaturag. Apay ngay akasta kamatan ba daw? Di mo ayan ang agjay inwaragawag ni Kwarog itay. Nangagkuha, agbugo iti ima, ag face mask, kuna na. Kain, Dayjay laang matinangagaw. social distancing kunana. Tapno maliklikan ti virus. Kahit, Isungagin na dayuta. Agsabali ta ti pagturugan. Tasurutin ta di social distancing. Pare, sinurot me di warwaragawag yaw dito'y barangay. Anya dayta? Ejay agbugo iti ima. Ah, Ken agaramat iti face mask. Untap na maliklikan ti House. Very good. Dayjay pa'y social distancing pare. Ha? Sinurot me ken nituyang ka. Nagmayatan. Saan kami ang nagkaida pare? Anya? Uray mangan kami. Aginadayo kami. Naa. Iyayak lamisaan ang mangan. Nituyang ka, ijay salas. Naa. Nagadayo mo tin. Social distancing nga raw. Apay, pudno aya nga agap-apa kayo kan ni Pari Badong, Maray. saan ba't maray? Kasta mo't agwarwaras ada magdito'y barangay tayaw. Nay, apay akasta nga iti damag maray. When taagin innadayo kayo kano. Ay, sursurutan milaang jay social distancing maray. Isumat nga minti ko na ni Badong ka. Agin na dayo kami pailaang kano. Tapno saan kami nga agiwaras iti virus. Na, ang mapay ngay kada kami kan ni Enteng. Saan kami mat nga agin innadayo akasta? Ni man Badong ka. Nagdelikado mat nga minunay. Ay, di kami to pay agin innasidag. Aya, Jak amo, no aging gat kaano nga ag social distancing kamay. Pare, imay ka din gimatang dito'y tersenam ni Marlene. Jibalo at tagalaod. Wen mare, diyan naka-short pan akanayon. Nakakitkiting di short pan na dayjay no umay gumatang. Ururayat kahit nga umay gumata. Apay nga ururayam. Napintas nga rod mare. Isuday tan. Ay na, ay unay ay. Nagmayatipan nagnanan. Agkinikinay. Ay na, talaga nga igagagara na. Tasaan mo't akasta amag na. Ay na, umas asideg. Puminpintas mare. Nakapigpigkad samot tan day tamatamkan ko ana. Ay di kagtagtagari mare. Ay na, makita na kantulakit din ni Marituyangan. Sigurado nga agungal. Gumatang ako man, nanakwanang. Anya tigatangam, Marlene? Marlene. Agda ka mo't gayam, tatabadong. Apay, di naknadlaw dito'y abay mau. Ay, kabadong, social distancing. Nagasidid ka unay ka ni Marlene. Awan mo't virus kumaray. Adda virus mau, Marlene. Ay awan Sa hapay agpada kayo mo't nga ron nga awan face mask na. Saan nakasapulan dayta? Anya, Marlene. Umas asidagmatan ni Tata Badong. Ay.
Asidag ka unay, kabadong. Laglagi pam de social distancing. Madula amin, day ta social distancing, mare. Ay, laglagi pam ni Marituyang. Ayun, Tata Badong. Di ka una masidag. Kaamangan makita na kanina na toyang. Marlene, anya itayan tigatangam? Shampoo, nana. Mabiit laang ta mga laki ti shampoo. Yan lang tayo shampoo. Oh, adtoy. Agyaman nak, nana. Adto'y matibayad ko. Inakon. Bye-bye, Marlene. Bye-bye, Tata Badong. Agkita tanto man na. Aganad ka. Take care. Ingat. Bye-bye. Ay, huston. Nakadayon. Ay, unay kan ka ba dong? Adayon. Ang nalawag pa lang nga makitak ti panagkinikin ni ti patong na amag na. Ay, kung naman medyo nakapoy day tamatam. No nituyang ka ti pagtungtungan, maray. Angam no kas kapintas kin ni Marlene. Adayo pa lang. Makita ko na dagaw ti kinalibnos na. Anya! Shh! Di mo ipagbagakin nituyang ko Secret talaang daytoy napasamak itangal daw, maray. Nakitak. Naglawag ang nakitak. Naging nasidag da tatabadong kan Marlene Abalaw. Sa dinaw, tinakakita am kadakwa-dakwa raw. Ijay tersina ni Nana Kwanang. Kanaw? Itay lang. Kurang lag din nikat ti pingping da. Nebadong ka? Kanday jay amarline? Wala na. Nakita ko nagtumay. No siksay, awan social distancing. Ngam no siyak nga asawa na, perme nga ipilit nati social distancing. Di ka mas asidag kanyak, tuyang. Nasken aminti na rin ta, jay social distancing. Nagadayo ka mo tan? Social distancing nga, Rod. O na yan, kurang nala ipukaw konti bagakun ka. Kitipukaw mo ta Sige lang. Ta sa anak pa'y mo tatulang. Kat no nakaadayo ka mo nga may. Umasidag ka ba si tanga may? Social distancing nga, Rod. Apay san ka makaawat, Imadayo ka manan kat mangantan. Dita ka kusina amangan, tadituyak lamisaan amangan. Sa balin ti madmadlaw ko kan ka ba daw? Agao ka kidain ta mabisina ka. Darasay! Maray, adda nakita ni Kwarog ngay naramid ni Badungkaw. Oh, anya dahi tamaray. No sa bali a babae ti kaabay ni Badungkaw, kay kayat na. Kat no si ka, Ipilit na jay social distancing. di nakayap ti umasidagkan ka. Saan, Maray? Ay, panunutemot ngamin amare. No nabanglaw dya balasang, talaga akayat ni Paribadong nga umasidagkan kwa na. Kasla ibagbagam anabang sitak. Ay, padasem man asay upem tabagin maray. Wanya, adda masay up mo? Awan mo't, Maray. Diyay ngamin pudno ati ibagam. Ay, kwa. Adda, Maray. Anya ti adda. Adda masay upkaw. Imbagak tumat kan ka. Ay, kaano nga mi nang ginaudi apa nagdegos kaw. Anya? Ay, idin sa huibes, Maray. Idi kalman? Idin na palabas a huibes. Nagbayagan. Diyan nga rod masangaw. Ay, unay matanti kas tamaray. Every other week sa matanti pa nagdigos mo. Tatabadaw. Apay, Kwarog. Naggapu ka man ni Jay Teresina ni Kagawad Kwanang. Kasanong nga, Maw?
Natanawan ka, manipo di paradaan may. Kay, Kasta unay mo ta nagasidag kayo kini Marlene na balaw. nagbanglo ko naman. Siyempre, maangot mau. Tanagin na sidag kayo nga raw. Ay, kay pirmi Nalipatan nyo mo ti social distancing. Ha? Pahiamon na ita social distancing. Nilaang tuyang kaw, ti pangipakpakatak iti social distancing. Ay, siguradaw. At danto mangireklamo kan ka. Awan? Apay kung mga reklamo dak. At danto. Awan, padasin dak nga ireklamo Malaksay no ireklamo na. Ay, sana. Apay kung mga ireklamo ka ngay. Saan na kon nga reklamaw? Ginom tayaw, inton madamdama. Ha? Inom? Wain, ay ba maamin na tanod maw? Siyak, ti makamaw. Ayos! Apay inteng. Anya ti birbiro kam. Tauray kala sumanirip di tasirok ti lamisaan kan tugaw. Birbiro kak ni Kwaraw, tay palagip ko mapandag ronda inton rabi ay. Ay, saan mo mabirukan ni Kwarog di tasirok ti tugaw kan lamisaan? Ay, ang mga no da ije kabinet. Ay, kat no agi inom da ijarwar. Ha? Sino ti kadwa na? Ni kumparim abadong. Ay, sumantin ng isungsong siguro kada Kwaraw nga ginam. Ay, lakit di Bawal ta ginom, ta pandemya ito. Katwan Mike. Bawal nga mintag dideket. Ay, social distancing nga rod. Tangkan ti ulo da kita. Ay naamaray, itay pa'y nga agsubli-subli da kwarog ken badong agumatang iti arak. Kasta ka day. Agi inom da. Ay, isumot lagayam asaanan nga agaw-awid ni Badungkaw. Agi inom da gayam. Malay, inton bigat laengen. Tay, Agreklamo akon maray. Napunwa na kaun. Iso nga agreklamo akon ken ni Kapitan. Yan! Nabartag ka mag. Ito win, mas. Kabaalam ti magna. Kabaylak. Saan ka nga masidig ditaw? Dita ka lang. Napay asaan kat na ay matumbakan. Social distancing nga raw. Oho, day tala ka na yun ti bagbagam. Kat no nagiin na sidag kayo ang nagiinom kadakwa raw. Nita, sumumbat pa lang. Ni Marlene Abalaw. Tunggal agkita kayo igetirsina ni Mari Kwanang. Perme ti panangya sidag mo iti bagim kun kwana. Naa. Nakaturugan. Hoy, badang! Agrein ka! Badang! Ha! Ireklamo ka! Sursurutak mat ka ti social distancing, Kapitan. Ngam sabalin samot kang ti mapaspasamak ka na kami kinibadong ka. Ay, apay anak ko na masabalay. No sabali a babae, asit gan namat iti kastaw na. Ay, tutukan na? Wan, Kapitan. Ay. Madlaw adin akon kayat ngasit gan ni badungkaw. Na. Ada na ampep. Anya dayjay. Saan mo't asyak? Agat kili-kili ti kapre. Na, Madi anya ti bagbagam, Kapitan. Kwa. Ada agat bakit asan na nagdigdigos? Nagampep. Ay, kwa. Ay, siyak sa, Kapitan. Anya! Wan, Kapitan. Siyak day ta maangot mo nga agat bakit asan nga agdigdigaws. Ay, sumut lagayam adi nakaasit gan ni badong mo Ay, ay. Agsangit ka mutin. Sa balimutan na babae ti kayat na nga asit gan. Saanan na siya nga asawa na. Bayam ta kasaritak ni pari badaw. Jakot ipalubos ang mapirdi ti relasyon. Pinayaban ka taado ti reklamo kontraken ka paray. Adaw, asinaw ti nagreklamo pare. Ni Mari Tuyang. Ay, unay kamot tin tuyang. Si kapay mo nga asawak ti mangireklamo kanya. Ha? Song batam dagiti sa ludsod ni Kapitan. Paray, napintas matlaan. Di ka din nakat mo abalaw. Ni Marlene paray. Ay, na paray. Ay, nagbanglaw. Anay ka, nakitang paray.
Tinapis nakmit nito yang kau. Si sasango akas tatibagam. Sikan tumot ngamin pare. Kat agda magkagayam pare, di sinong bata. Ay seryoso da ito yan Rumbang laang. Sika paray. Isarding mumutayin aluklukon ni Maritoyang. Jak mitluklukon pare. Apay, san apa ng loko jar aramidam kanyak? No siyak ada social distancing na. Ngam no ni Marlene awan. Sika mo ngamin Maritoyang. Nagdigos ka mo't Agpabanglo ka mo't Agpapintas ka para ka ni pare ba daw? Ay, uwan, kapitan. Sino nga iti mayat nga umabay kan kano kasta ti payod mo? Si kamat paray. Anong samot ni Maritoyang Agdengdengag ka ba daw? Wan tuyang. Usaram ti social distancing tapno maadaywam ni Tuyang saan anak saya at day taga aramay? Ay, tatabadong. Naamuanan ti pudno nga intensyon mo. Iti social distancing para kinitoyang mo. Ket si kamat na natoyang, kanayon nga mi ngagdigos nga. Tapno na bang luka, ket di nakaadaywan ni tatabadong. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali puay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.